Zanimive obračune v tekmovanju za najboljšo sobo oziroma Room Challenge smo spremljali tudi v spodnjem delu tabele. Napete obračune je za trenutek prekinil hotelski prinašalec Murat in se takoj spoprijateljil z Marko Šulerjem in Matkom Obradovićem. Svoj talent pa je pokazala tudi zelo mlada nogometašica turškega Antalyaspora. Ajde. Nije do terena. Nije. Bravo! Merta! Evo! Evo ga! Ajde, Novator, imaš to. Ja! Zadev! Torej imamo tudi druga finalista, Marwan Kapha in Milivoje Novaković. Nova, zadev si 3krat edini. Je težko? Pa težko je, ampak mora se skoncentrirati in mi smo v tej obutvi in da nisi zagret je malo težko, ampak lejte, je zanimivo in veseli smo, da smo v finalu. Marwan, you are in final. Nova do all the job and I know who to choose. You know, I choose Nova. So we are now in the final and we want to take this final. Torej, hvala, thank you, se vidimo v finalu.